Mizo Story Writing Competition 2020 sponsor to the so Candle in Preschool and Daycare. Preschool I can kum the atanga kumma daycare I can kum khalits and be atangin aluthaini. This one music in child town dorkon. Musical instrument and sound system from Takazornania, Ocean all time installment in and Betheringa, sound like hot door and neighboring bouquet. Team race industry Vivacon. Team race industry Vivacon, Chuan Kum Som, Chuan experience name, Zedin, Hang Tihimoy the King and Siam Tairinge, false ceiling, electrical wiring, kitchen cabinet, partition net, Hildang and Siam Taibogani. Tibaile coming to the Shaichang India, he competition, I had experience at Ankalil Veni. I'm a sign to do so John come here at Tiamvak the Swiss take a need to uncong in Idam Donia. He competition got mudan to Chakati in Kangai Sanga, Kangai Emma, Yang Mitan, and Fak Tak Anidon in Kashia. Atan to Zaki and Point Yamaila, I can Tiamate, Paulan to platform Chatak and Nail Swan, Pumbawin of Mayanti Alaoma, Hityambo Senatang and Shahi, an organizer Titunga Pokalum Takzetani. Story Zahi Katuya Nuam Katia, Story Kahan Zahian, Kalim Vinga, Feelings Kaniboka. Katete at Changazak Taugania, no puncton to the Kanzak Tauzeling, Tun didn't Nikatlinga, Tranin, Heptian competition and bot say Tika Shatanin, Nisatakin can bot say Vieni. Take a story Runtelu to he, Atir Katuan. A two puitur hikang I to a Kashila Masid do not one my wealthy chakatia, my wealthy in a two puipo, Kasiam Hingia, a tanzu made a pakat, Zubanga shingin shumzia, Tuntu ania, Nainum Taka Zakatuma, love story is a don boka, and I know Naka Basini. Take competition he allow puikatia, look down like Yamba Senatang and Shahi, and Fingatia. Chuan Mizo chung hal na turni in Kashiboka kawai khatil na ani wangi kema hi ka zamin ka hupurve emema chuan mase thitop ka chado na angai num ngei po ka beseya chuan hetiang boss in sang sha hi kan organizer ti hi ka faklo theilo ni chuan he melham reality boss say he competition hi will zero se kalume Mizo story writing competition hi acha kati in lu kati khop mai thilzi alamatui mi tan hian alom big zolin ka hria mani tuina zong midang te ta na pholan theina na thil thatak ani thanthu hi kumsang ni le som paruk vel atang katanani story ron thelu hi kazi chandeu berchu kema har sana le shomna lo to ve to te be chandewa kazi ani a chuti rualin atam zok ero hi chu kasuang tu na khovel lam thil ani thung tuna competition big tak hi thwa ka tia chanchu ahom zawa in uluka in film thora in ti tak tak boka jekmi tan pon pasona ni nge yang atran nalari lo kum ni vel bang ni lawang tiang bo se hi lo mama jekmi tan chu ni da umai Team race industry vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin anasiam chuak theiringe false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang dang po an siam theiringe green panel durata fle boral false ceiling bungbo a direct deal ani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko theiring ani e 986231153 9366332030 music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to qualified audio engineering and kolani when you think the music come to the music in Satlang Dorkon contact 9436354566 musicin.27@gmail.com
Yeah, 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 yeah. Music in. Coming to Silaram Chana, Ania Lungley District Van, Nekua, Cheng Kosa, Kani. Hey, Melham Reality 7 Cable Network, Click and Connect Fiber Internet. Trankopina, Mizo Story Writing Competition in both side he, Aropui Lane Kashia. Mizo Ramachuan, Hetiang he, Alathang Low, in Kashia, Kasheta Toy, the Kashelo Le. Mizo Long Waina, Nen. Nang ma ni lama hlok na pakat ma lo tura hetianga ziak mi te ziak mi bi ru te ti jok te an future ngai saka hetiang ril rupu atlong ngai taka in han bot sahi ro pui ka ti in kalom tak me me oni tin thon thu hi kala ziak chin ngai lem lova ke hi soi soi mi te ulek ni in ka in ria amaro chu famta ma fa thu le hla a kan miril kan thu le hla kung pui berina e mizo thalai te challenge min pe kangin ziak mi ini le ni lo hi ziak chin vero ti chin vero dia thuron min pe kha kha ka ngai tu a chuwang chuan he competition a po hin karon tel ve ani tin story hi karon zia chan tlang puya hian athu puya hian fasha nun ti karon manga hei mizo te a hian fasha tam tak kan oma chung fasha te pathian khongai na le mal som na andon thu te po atlang puin kan ria maro chu pathian mal som na donga ding chuak ta lem lo fasha chun zom ta azel te po hi tam jok te po kan omin arin oma chung ang nun te chu ka ngai to chuan hri om ka ti ya an fasha ta ka wanga sual kong zo a e thi na kut votina aman tak tam tak te po an oma a then te chu re theilu ata ma ni taksa hil te po zorin kan mei chia te po khongai thlak takin an omani tin kan ni palama po ni se nu le pa le chung le kwa bel tur tak tak nei lem lo chung mi te chu an oma wang ten a heng thu ta hi karon ziaka chunga chuan a thu top kan zial nana po hian ko hran mi le NGO pol sang sang tena ri hlo ngai te fasha an ni le ni lo eng chung ku atanga ron chor chuak nge an ni engang din hmuna tanga ron kal nge an ni po ngai to lem lova an chunga dan manga ro kan rel thin te le strict taka kan ngam zong le kan nuai oman ni awanga kan wangam em thin te ni thina wang hian heng fasha te din mun hi a har sa hle in ka ria chuwang chuan he thu hi karon ziak ani tin story chungchang le competition chungchang a hian soi tur tam tak om theyanga maro chu hun te po kan nei rei lem lova e he thu a hian abot sei tu teril ru ka ngai tu hian thum halama ka soi ang khan hlok na om mi lova hetianga mizo writer te e mahun eng tak mai in han chop chu chak thei hi in fakom ka ti le a tin kan thu ziak tlom te professor rual ka tena min han endik sak tur te hi alom ka ti a ti chun zom zel tak ka ngai kalome Mizo story writing competition hi kamudan chuan heme competition hi import sai na chang in hre hi a tha ka ti khop maya chuan chu baga mizo tam tak ziak mi le thinga tui mi te tam tak talen pho chuak lo le pho chuangam si lo te tianga talen pho chona hun dam chang le thatak in ron bot sai chuak hi na chang in hre hi alom omina tha ka te khop mai
story writing competition ka hmu dan chuanin mi tam tak kan thu ziat te kan talent te pho chuan a hun rem chang tak ani wang hianin tha ka te me ma chuanin story ka zia tan nei chu la rei vak lowa story puitling pe chu ka voi khat zia na tur ania chuan he ka story ze ina en tir chu fa te ta na nu te hlut zia le an tel lo hring nun man shom zia en tir na pakhat ani mai ba ka mi ina atak nge ya an hring nun man chho dan ania chuanin soidu tia hi chuan soidu em ka nei than lo Mizo story writing competition hi tha katia hetianga ziak mi te tana platform tha nsiam hi alomum katia in pho chona hun tha nia tin ti zel tlak nin ka sia thon thu zia hi pol som pakhat kan ni livel sang ni pasari kumvel atang khang ka chan to chungchu literature lama ka tui chan tir na ni nia ka story zia karon thelu hi ka zia chan ber pakhat chu mi din hun kan sia thiam thei na ni mi te hian eng har sat na ngen to eng ang din huna ngen lo tina eng ang she om ngen lo paltlang to ti hi kan sia thiam thei na nia chuanin mi tam tak hian har sat na chi sang sang kan tok veka chu kan har sat na to te a chuan in dem mai lo kan im pui ton thei nan te tin chu mai ba ka chuanin mi te hi adem zong ringot lowa an tin mun she thiam a tan pui du tu kan ni thei na turin eng anga sual po lo ni se chana om thin ani chu kan sia thiam thei nan tin mi kan musita kan diriam na hian thi na thlengin a thlen thei ni ti kan sia chen le zual thei nan he story competition bua sai thei hi ro pui ka tia ziak mi te ta na impholan na hun tha le hun tu om siam ani hi ke chuan a hlu ka tia kan tling emo kan tling lo emo eng po eng din huna po lo thlengila ke chuan telvenge ka tumani a chan chu he story competition hi a hlu ka tia a ro pui ka ti bok tin chu mai pa ka ni dang zela po ti chun som zel tlak nin ka siani Mizo story writing competition hi chaga ti in changkang ka ti emema thule lalama tuimi te ta na masona ani nge ka be sei bokani thun thu hi kalazia ngai lawa tun hi kabul chan na turani ka story ja achang hian pathian rongbol tu te hi an lo poimo ani ti alang chang emema lun be dong tak tak te tan po pathian rongbol tu te kaltlangin achan puina hanai rengani ti hi kan sha thara tuleng ka sha he thon tho ka ja chan tak po hi ani nge ni Mizo story writing competition hi chaga ti in changkang ka ti emema azong changtla khle in ka sha thule lalama tuimi te ta na mason na satak ani nge ka be se bokani thon thu hi kalajak ngai meu lawa kabul chan na turani ka story ja chang hian pathian rongbol tu te hi an lo poimo ani ti chiang emema nun be dong tak tak te tan po pathian rongbol tu te kaltlangin achan puina anai rengani ti hi kan sha thar jule in ka sha he thon thu ka ja chan tak po hi ani nge Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin anna siam chuak thei renge false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang dang po an siam thei renge green panel durotaf le boral false ceiling bungbo a direct deal ani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko thei reng ani e 9862311533 9366332030 Music, music, music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to qualified audio engineering and call ani When you think the music, music, come to the music in Music in Music in Satlang Dorkon. contact 9436354566. musicin.27@gmail.com Yeah, 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 yeah Music in competition mu dan tia khan kai ka voi khat riat na nia Mizo story competition hi kabeng varlo nange kabeng varlo nan ni wange tin memara ke chu memara om kania
tiang lam hi ka hrengai lo ani ka mimar ka chen na vela chuan tianga tel thei na tur competition ni chuan dun mu dan em pawh ka nei lo ka voi khat mu na nia ka voi khat hriat na le ka voi khat tel na tur ania chuan ka zia tan hei chu ala rei chuang lo ka zia tan na pawh a cherry chu ka chiar ve nual to tina sang ni sompali sompanga vela tang po khan tanin ase zia han zia chan vak turi kan elo bang hian chun ziak tur mi kan ding ni lo po hi ken threlova chuan kumin tang han ka ziak tan chau ta no ta hian tunami ka zia po hi kan no ta ka zia sa ho ka thui khoma chuting chuania chuanin tuna ka so story zeina arun ken hi chu amora la taka chuan torna le chan na lo chuan ring tu nu na thang thei lo ti kha amoral taka karun ma ka soi a thon thu kalpung karun zia zo karun zia hi chuan hring nun ziak lo zirlai an experience atanga zirlai ni thei angkha ron sei tar chua ve ka duwa tin a tha ka tia a chan chu mizoram lama chuan a lo om fo anga karinga chan chu mizo tong inzira mizo tong anzira mizo tong kha poi mo na tam tak anei do na ke ni chuan obi po kar ni kar thumbak te line kan kal lo ko hana school chala kan zir bak lo kha han zir chun zom le han man atonga kan man pia lama aziak le chir hi an tel ve vak na tur hiom lowa hei ka voi khat hriat na nia chuan so story competition hi chuanin amai phal lo ani voi khat hriat na le ka voi khat tel na tur ania enga po chu lo ni la anom ka tia ka tuya tha ka tia tin zai thiam te kan ngai hlut luk hian thuziak mi te hi ngai hlut an puwa ma se platform nei thalawa tunami hi platform tha tak ani ka tia ka lo me he thon thu in zia siak buat sai ani hi ropui kate in ahoi ho tu te chunga thinlung takin khaloma hetiang lama tuimi te mason du na awanga inelna an buat sai hi kangai le thon thu hi high school ka kalai tanga ziak chen to kani ka story ron tho hi thilthleng tak tak be chan a ziak ania amun le ming le thil dang ero chu ti dang lam ani mizo khotlanga hetiang anga hun mang mek tele boina neiten kong khat tala ma an lo son phange be seya ron thelo chu kani story lama in el hi hei aya zaw zo changthung zo ka bo cha zel turin ahoi hu tu te kangena he in ti siak na po hian kong tam taka hetiang lam Mizo story writing competition in buat say hi cha ka ti hle a thu le la ma ma son ani nge ka be say tu ni ko pe khat sia na le bul chan na ani mi in amangai tak tak ani suan eng nat na po ve se eng ang mi po ni se ka san ngai lawang ti ka zia san ani story le competition zum chang a hian experience kan lo wangin soi tu ka shalo ani khati zong kha tun chu kan ti chwa thei te chu an ni a kan zo na ti an chan le hi zantin zandaria ta melham reality a hian ron ti chwa ni dona in lo chang chau donia First International Mizo Story Writing Competition 2020 thil tu zong zong te in zawai mangcha chai tui vek le